الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yari nakita niyo waktu na ito ikarwa, serta na yari na yung guru mulia, amoyin tagsuko sin waktu lang tayo, insyaAllah ta'ala, tinatong palugay, tukbal ko yung guru kalasahan, pwede nulayin din kan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman, ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliray dito mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hatiranan. Iyatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu. In ganap pangadjian. Amin masi-masi kita ni wapangadjian bunga simpag iman. Aula-aula na tungod bunga simpag iman. Papasinguran ka tuktaniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pamaugbog simbar iman usog, iwan simbar iman babae.
Dahil hamasa na kauna sambil na pamasa ini, aula-aula na sambil malun na inggumi. Makiamat na inggumi. Di mapinda in pamaubog simbar iman usog, iwan simbar iman babae. Dahil nga sa mabiyad to, mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, in ayat ganap pangadjian yatud namo maun kaniyo, ayat suratul A'raf, ayat katluan taglima, pa ayat katluan tagunong. Di hayat ini kaya baitaan sin Allah Ta'ala dahil hamasa sin Adam sambil pasuring sing niya anak apo niya kaya baitaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in aun piara maun kanila. In piara maun kanila. Nikmat sa lagu-lagu akabuhi nila. Iban amal sa rayaw-rayaw hakabuhi nila rahon nila pakamatay. Mga anak po at tiranan, kita niyo na in ummat haruhulan. Kita niyo na isa bin ummat, haulihan lunun na sinallahu ta'ala yung gumi, timubtub di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan sin ummat niya. Kahinapusan siya Nabi wan Rasul, kahinapusan ummatin ummat niya. Allah subhanahu wa ta'ala maulung iban malasahan na kapuadan. Rahmanud dunya wa rahimul akhirah. Baing ulung amanu siya di nga dunya baing lasahun amang amanu siya dahil diya dunya sambil na paadlaw akhirat amang sila barima. Natay nila umalop pakabayaan sinallahu ta'ala. Yarin pagtawaran sinallahu ta'ala pagpakusog. Magkaunahan kita niyo kusog hamasa na ito ini. Magtataod in syaitan kakitaan, iwan syaitan di kakitaan. Ya Bani Adam, tiyag sinallahu ta'ala in anak kapuadan simpagtawag kasi iban lasa. Ya Bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Palman sinallahu ta'ala anak kapuadan na kauna iban sin ini. Iban sin haulihan ini kita niyo. Yan aun para tungon kumaun kani. Yan aun ni para kumaun kani. Hisin nagpara Tuhan. Hisin pirahan kita niyo. Dahil hindi nimpira rin dakato taniyo. Kuno yan, rusulun minkum. Rasul.
Karasulan hinapusan junjungan alaih salatu wassalam. Magulo yan, piyara mereka itu. Yakussuna alaikum ayati. Maghatod sinsulat day nga Tuhan. Bukon day nga tao patao. Maghatod sindeng hatuhan marikato taniw aming karunahan na to akabuhi dahon pakamatay. Di na to da karunahan indeng kato taniw magkahi. Yakussuna alaikum ayati. Magdamaon kaniw magbayta sinsulat dahing hatuhan harap maun paipon niya. Waybihan lasa. Waybihan dayaw. Mikanin hot signal sintao patao lagun da sintao. Mikan hot umbul lagun da sintao. Tawin taghinangan, tawin tagbaktulan. Ampay nini kakuyakan. Sisiyuren kimuyagay ni. Amuraim mga bariman usog iban bariman barai. Maita sila kiyakan. Tiyanto nila indeng hatuhan amod timarayaw. Yakussuna alaikum ayati. Maghatod maun kanyo sinsulat deng hatuhan. Magbayta kanyo inimdaakan. Magbayta kanyo ininliangan, magbayta kanyo inimbasahan, magbayta kanyo ining karunahan. Taimaan niyo ha atay niyo. Taimaan niyo ha hinang niyo. Pag malilla kamo sinda halaw man niya. Ay niyo kanapi, ay niyo ray sabhilangi. Maita dahil hatuhan nagpapanjari kanin. Maita yan piarahan kamu hipagparayaw sing kabuhi, hipagparayaw sing kamatay. Hipagparayaw sing paglunsol-lunsol di hababaw sing gumini. Taimaan nyo yan. Iman ammalin nyo yan. Uno-uno na inhatod maun kaniyo pagrida na kami. Pakuyakan niyo na impangatod niyo. Pakuyakan niyo na impikilan niyo. Pakuyakan niyo na inatkal niyo. Iwan butukan niyo halong sindantong niyo. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Ay kamu imibog silingkat sindunya ini pialingkat sintao. Di makaibog ini pasaw katantan. Taon nagplano. Sa kaibog iniyo, impiahatod mo, impiahatod kumaun kaniyo, kahinapusan nabi iban rasul. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Ay kamu imibog sing kabuhit diha dunya. Silingkat sin dunya pialingkat sin tao. Sa doon kamu halingkat. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way pagsagka, way paghiluhala. Sa kawa tumayma sing karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa baba mo natin suko-suko niya. Fala tagurrannakum billahil gharur. Iban ay kamu tuod masasat sin syaitan. Ayaw niyo bugto ay palsugpatan sinatay niyo patuhan. Ayaw niyo bugto ay palsugpatan sinatay. Tataod-taod kaibugan si Mano siya day nga pagkahini hamasan nato ini. Tumakawa bang niya tiyayma insulat piara kanya sintuhan
di niya hilangan, di niya hanapan, doon na sadya siya. Unimbeta sintuhan papaamalan-amalan niya. Unimbeta sintuhan tangkisan-tangkisan niya. Unimbeta sin Allah Ta'ala. Famanittaka. Siyo-siyo rin kanyo, nagmabuka patuhan. Tiyampanan nin akal niya. Tiyampanan nin mata niya. Tiyampanan nin kabuhi niya. Daing halingkat kabayaan sin tao. Sagawa iukab ni halingkat kabayaan sin Allah Ta'ala. Ridto siya simud. Wa aslaha. Iban hiatul niya ing kimakangi. Iban diayaw niya ing kimakangi. Unin hati niya yan. Nagtawbat siya. Nangayo siya kaampunan. Papagkahin niya. Iban patuhan niya. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilay. Tiya taot niya hindi handagbus. Parman sin Allah Ta'ala. Paluhayon ko'y mahunit. Hiig ko siya rin nga kasigpitan. Iwan patauron ko kaniya ing karayawan. Bang tawin na may tabi at tindagbus mga hangkabulanda. Sa bang Tuhan, in na may tabi at turagbus, kaniya in dunya, kaniya in adlaw akhirat, siya nagpapanjari, singkatahan piya panjari. Magbayak-bayak siya. Faman ittaka wa aslaha, sisiyusin tao, nagmabuka patuhan, hinang niya indaakan, kiyukuyagan, timangkis siya ring hamulka sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa aslaha, hiyatul niya, in ganta kimakani, fala khawfun alayhim wala hum yahjanun. Parman sin Allah ta'ala, way kabukaan niyo sin susungon. Way nakahanggawan niyo sin tiyay kuran niyo. Manita yadto. Way kabukaan sin susungon. Way kahanggawan sinikabin. Sinisusungon mo yung kubol. Siningkiyabin mo rimambatin anak kapo mo. Naunin beta sin Allah Ta'ala. Ay nakaw mabuka sin susungon mo. Ay nakaw mahanggaw sin taykuran mo. Nahnu awliyaukum. Kami in bagay mo. Kami in kakasi mo. Pag kamu ihagading kabayaan na mo. Kontinyuhon na mo in wala mo na jukog. Kontinyuhon na mo in nayari plano mo. Ay nakaw magpakontinyo hatao sa alupa na in nagpapanjari kayo. Amo yan mga anak po. In makakuyag biyay takatutan nyo. Sin Allah Ta'ala riha ayatin. Famanittaka wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahjanun. Dia magna intaw hamasana to ini. Niwa na way si. Niwa na way lingkat, niwa na way kusog, wiwa na katantan, ay ikaw mamuwa. Kaing huwing kabtangan sin siya'y dunaali. Kabtangan sin Ali radiyallahu an. Ikabtangan sin upat katawin ni, pabagbukan katutanin. Bukunin bawagbukan na to, amin kita na to, amin diungog na to, hasignal, ibang bukun signal. Uning kabtangan sin Sayyiduna Ali. La takhafanna. Ay ikaw mabuka sin katanyan. May takuling mabuka. Kawasayan sin Tuhan. Sadyang kabukain. La takhafanna illa bijandik. Ay ka mabuka katanin ni. Sa kabukain sadya amon dosa mo. Kabuka kau harus sa sibi-sibi sabab lumag mo. Ang mga isuhay kabukaan. Ang pengkiyabin mo, insusungon mo, wala mo na jukot, ubos na meta sintuhan. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jukupon na mo da, wala mo na rin, sabab yarin apo mo, yarin anak mo, in kataan-taan ini,
kami na pamansin Allah subhanahu wa ta'ala magamulan. Di kau kuwan simbihan. La takapan na illa bijamdi. Ay kau mabuka hakatan yan. Bi kudratillah, bi iradatillah. Saing kabukaan mulong sin Sayyiduna Ali. La takhafanna illa bijamdi. Hamok sadya yung kabukaan mo. Kabukai indusa. Sabab indusa miyatay na kao. Yari pa nakabibin indusa. Yadto pa makad kay mo indusa. Kasi kuno miya matay na. Sa buhi da indusa niya. Yari buhi hadun niya. Yadto ni. Ay ikaw maghulat-hulat hatao. Ay ikaw mangandol hatao. Batlaw mo yawnin rijikay mo. Yawnin karayawan mo. Yawnin kusog mo hatao. Ayan. Sa harap pakain. Wala yarduanna illa billah. Ay ikaw mag-angan-angan sa harap patuhan sadya. Ay ikaw maghuna-huna sinuno. Yaw mo yawnin rijikay ko. Yawnin kusog ko. Yawnin nikmat ko. Sarawa harap mo sadya patuhan. Ar-rizqu biyadillah. In rijiki mo in nagkakaput Tuhan. Bukun tao. Laysa biyadi abdir rajak. Bukun in rijiki in nagkakaput pagkahimo. Naamo na yung kahiluhalaan na masa nato. Ang tintaw may tama kurikturan. Sinyan kayo mo matao. Ay ikaw maghulat-hulat ha pagkahimo. Ay ikaw maghulat-hulat sa tao. Sa harap mo, paharapon yung paghulat-hulat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ito mga tuhan yung gaita. Insumundaya. Wallazina kazzabu bi ayatina. Paimansin Allah Ta'ala. Iban amoy mga sila isablaw niya. Piyang himuting nila. In nagdarasin sulat. Iban sin sulat sintuhan. In kaayat-ayatan sintuhan. Piyang himuting nila in nagda. Iban sindiran. Watakbaru kung pahat na muting nag-abu pa. Akulong ni marayaw rin kanin. Watakbaru anha piyagtakabu niya pa. Paimansin Allah Ta'ala. Ulaika ashabun na. In sila yan taunal ka. In taunal ka mga anak ka po yaripadon niya. Hihingas na. Halong kalubiluhan na. Halong kasusahan na. Adapun in tausulwa. Yarihatun niya. Initially. Piyasa sanyang nasintuan in pangatod. Di umatod pamangi. Piyasa sanyang nasintuan in pangdungog. Di dumungog panangi. Piyasa sanyang nasintuan in pagkaon. Di kumaon si mangi. Piyasa sanyang nasintuan yung paghula-hula, di maghula-hula hamangi. In katanyad to, piyasa niyang nasilasin Allah Ta'ala. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Paimansin Allah Ta'ala, kami mag-anughara. Bukun taong. Inamay talong marayaw yung kanila yun. Liyabay rin kanila, bang nila parayaw na alhamdulillah, bang ding. Walladina kazzabu bi ayatina. Kunin mga sila, piyang himuting nila, inaraat na mu'maun, iwan sinak indira niya, ayatul kauniyya, wa ayatul syar'iyya. Di nila kakarunin duwayawan. Wastakbaru anha, iwan nagtakabul pa sila, wiya simbihaon. Di tumayma, di mag-admit mali siya. Purik sadya siya. Imbar-ima,
Auntu alamat kakuyakan. Yaita sinjunjungan alaih salatu wassalam pangasubo si mga sahabat. Mga sahabat, subay na to sila urulong. Silain sabab, kaya sampayan kita niyo sing Quran ibang hadis. Silain sabab, si manyang ipag-ula-ula na to. Tiuk nila yung nyawalihan nila. Tiuk nila yung jasad nila. Tiuk nila yung katantan. Bang man kita niyo sumanyang. Bunga na simpag luwas lungsad nila yung kita niyo. May tak na to di parayaw. Kahakad nila kita niyo. Sila'y nagluwas lungsad na nakauna. Ing kita niyo bunga na sadya. May tak na to di mapasampay. May tak na to di kaamalan ng kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tu alamat biyay tak nila. Intu alamat ini tadullu anna Allah yuhibbuka fid dunya wal akhirah. Intu ini alamat manunjuki bang munahin ang intu ini kalasahan na kau sintuhan dahil diya dunya sambil paadlaw ako. Di ka munahanin paglasasin tao mga anak at matawd na ama di malasahana. Matawd na anak di na malasahamas. Naunuin sabab niya. Wala lima sa patuhan. Sabang yanin kita niyo katantan, lima sa kita niyo patuhan. Inatay na to alamugto. Inakal na to. Inkatantan niyo wala na bugto. Imbungan niya maglasain tao pakaniya. Way iluhon mabaya maghiluhala. Way si man niyang naghiluhala. Way si man niyang takabur. Way si man niyang naginang mangi. Nasipog. Yari pa babaw singgo. Na mga tuan unuyan. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naasubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam si mga sahabat niya. Unin pangasubo. Ayyul a'mali afdal. Ya Rasulullah, mga subo kami kaymo. Unuin hinang. Sarayaw-rayaw, bang namu mahinang, kalasahan kami sintuhan diya dunya, iwan kalasahan adlaw akhirat. Di natutuan ni pagpangasubo. Natay hugin niyo mga anak kapwatirana. Balikan na to, nangasubo sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya amalan nila naman, kaya sampayan kita niyo sinrahmati wa barakat marikatu tadi. Na, uno yan. Afdalul a'mal, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sarayaw-rayaw hinang bang mo mahinang. Kalasahan kau sintuhan di nga dunya sambil paadlaw akhirat. Bang kau kialasahan na sintuhan. Palasahun sintuhan ing katan pia panjari ni halangit. Pala sa hunda sintuhan ng katan, pia panjarin ni harumi. Uno yan inun bulambu. As-salatu ala waktiha. Puna yan, injanji, antara sinipo ni Mankagipo. Sa nagbulag-go ibadat mga tuwa, namun ng sambahayan. Bunga sim pag-iman, bunga sim panauhid, amo na in waktu mag-alop, inipon iman tag-ipon, halawang kasutsihan. Way hadas dakula, way hadas sibi-sibi, way rusa dakula, way rusa sibi-sibi, pabila, mag-alop, inipon iman tag-ipon. Nawang niyayad to na hinang. Alamatin. Pagka napapagtiaunan, mga hangkap ito, mag-practice yung mga tao. Sambil mga ngawin, sa nalumamod mag-practice. Sabihanon ko si mga coordinator, subay ka lang naman now. Bihay na yung panaw mo, subay linggang madto, linggang bari, subay ka nag-uyo. Pag-practicean mga tuwan. Ing kimita tao, indumakay mo mag-alo, mahasot si mahating dito. Dahil nga sabab yan,
In jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sarayaw-rayaw amalan, amo na in sambahayang makalimahang karong hangkadlaw. May ta mag-alop inipon iwan tag-ipon. Halawang kasutyan, di umalupin Tuhan haipon niya bang bukon malano. Dahil sa babianin bukon malano, hisin ialop. Hisin ialop sin tawri magsasambahayan. Malumi. Nakaturon na tunay kahala na masa na to ini. Mga anak ka po, masanakaw na, wayroon bata-bata maglumi. Wayroon bata-bata magmasyat. Bisan pa asawahon na sinama, di pa kaingatan, bangunin mag-asawa. Naaturan niyo yung masanato ini. In shaitan, iblis, nahansol na iblis. Nahisyo yung makalapal si mga bihan. Ayan, mga anak ka po. Kaya nga sabab yan, mga anak ka po. In bariman usong, iwan bariman babae. Priority kanila magsambahayan. Umbol hambuo ka jantong nila. Umbol hambuo ka atay nila. Umbol hambuo ka pikilan nila. Umbol hambuo ka unod nila. Umbol hambuo ka bukog nila. Umbol hambuo ka sumsum nila. Umbol hambuo ka rugo nila. Mag-alok inipon iwan tag-ipon. Imbukon bar iman na yan na. Din ng kabayaan nila. Dahil nga sa babiyad to, mga anak ako. In zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mawawbog po asin junjungan alayhi salatu wassalam, amo na yung mga sahabat ni usog, iban sahabat ni babae, hangkan nawang ini masabot, subay kita niyo kuhan, na hinang sabab dahin kanila, kaya sampayan kita niyo, sin rahmat iban barakat, dahin hapaglugtok nila. Ikarua, pangasuho. Jawab sin Nabi, ikarua jawaban sin Nabi. In sarayaw-rayaw amalan sin Tuhan ay sin taon. Puas sin sambahayang makalimang karumang kaadlaw. Magla sa harwa maas. Birrul walidain. Asya-asyanin maas. Ahula dugayin, punon na yung maas-maas, kinangon na basura. Haaka man na to. Dahil hajaman sin Adam sambil pahinapusan ini, wakada rabbu yaon Tuhan, na mamarintain anak, parintahon sin anak siwi-siwi. Bang makulong naridilan sin, di ako pa school. Siwi-siwi pa, pasanggupon na maas. Bang makulong nari mo pa sa wahon, nari na ako tumulak magbalik. Astagfirullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-ubos sin sambahayan. Ito na nagkukumbol siyon, simpaso sininglaw. Kaya imbagay niya magbakman sila, hibutangin lima niya tuktok, kaya kaulong na hinglaw. Amin ina niya, iban ama niya te kurano, imikan biyutang, im lima niya tuktok, bang hinglaw kaya o natawaway. Piagot kaya o nataway uno kaya. In bar iman usog, iban bar iman babae. Umbol dua alupon nila puasin Allah Ta'ala. Tuhan nila yung nagbaita. Wabil walidaini ihsana. Inlingog hamasa na ito ini. Nararing halombang. Ayaw tulong ng favorite ko, Hansam. Ayaw tulong ng favorite ko, Beauty. Turayan, mga anak ka po.
birrul walidain. Pasanyangun sintuhan, intao, halom simbay, hawa simbay, halom singkauman, apabila liasa simmaasin anak, apabila liasa sin anak imaas niya. Nasa kaliunin liasa sintao bakay. Di marama ginong kahawain ina, di marama ginong kahawain ama, sa bang bakay. Birrul walidain. Kabuhi iban hatamatay. Yan mga tuan. Imbiyay tak katutan yun sin Allah Ta'ala. Imbiyay tak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan yun. Nagumbol ang buok sa bahayan. Nagumbol dua ama ibanina. Sa way umbol hama sa nato ini. Umbol signal atas langit ini ato. Pasusahunin ama, pasusahunin ina. Sa imbagay niya kiukuhan. Si bro, impagtat bro, lang na bro. Ini katu mga tuan. Kajawaban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau na nga subukan niya. Sinikasan niyang kanya dunya. Hikala sa kanya sintuhan. Panglima sa nentuhan. Karausan sintuhan pala sa uning katampi at panjari ini. Balikan na to. Number 1 sa bahayan. Hikaruha birrul walidain. Hikatu al-jihadu fi sabilillah. Naway na. Biyakin na to, wayrong pagjihad. Sabing pagjihad, suway hambuk imam sadya. Pagjihad, suway agaron ng kabayaan sintuhan. Nabiyasin kahalan na to, inihalom kahalubiluhan. Uno na hinangun sintao. Magjihad da, huon. Sa unang jihad yan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Pag jiharin niyo sila sin jihad sa lago-lago. Punal, pag-jihad na sa ini. Sa wayroon imam, wayroon magnapura. Na pagkay ni hiluhala, wala nabubutukin maano siya. Kaya pipit na silingkat sindon niya. Nauno ni nangun, way na pagjihad, aunda. Fajahidhum bihi jihadan kabira. Pagjiharin niyo sila, sinjihad sa lagu-lagu. Naunin jihad sa lagu-lagu yan, kala Allah. Pagjiharin niyo, ingatan niyo yung Quran. Amat taod Muslim hindi makabasa sin Quran. Sabang magbasa sin cellphone, magbasa sin iPhone, magbasa sin iPad. Sinwajib yawon subay siya makaingat magbasa. Pagdihari, tuyo iingata yung Quran mahamul ya jihadul akbar. Nanista. Hawak to kaya ingatan mo na, magpaingat ka sa jihad na. Aula-aula na hamasa na to ini magkangunahan to mga anak ako. Fajahidhum bihi jihadan kabira. Mag-ingat sing Quran. Hangkan na yung mga sahabat, imisog sila sa bab sing Quran. Sunukon na si mga tao European Quran. Maglari-lari na sila katanta. Naunin pera itong kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po. Wa anjayna allazina amanu. Hitangkis na mo din nga kahalubiluhan ng mga barima.
Sa bangon na mo, yung mga bariman. Usog iban babae. Mahita. Wakanu yattakun. Sababing sila yan. Iagad nila yung kabayaan na mo. Wala nila iagad yung kabayaan nila. Pagkamano siya nila. Ingkita nila. Hindi ungog nila. Wala nila rin ungog. Kagawa, harap nila maripakabayaan na mo. Impamong nila. Qalu sami'na wa ata'na. Wufranaka rabbana wa ilaykal masir. Utuhan na mo. Impyara mo ka mo. Taymaon na mo. Makaya na mo iwandi. Pagkarengkay mo. Kaya hon na mo. Usog marayaw mga anak ka po. Magkarunahan kita niya kanila. Na mura-murahan. Miabot nin waktu. Patugtuhon na mo dito. Dalam doa na mo ang mga anak ka po at tiranan. Magunay-unay kita niyo, magtulong tawang kita niyo. Magbutok kita niyo pangatayan. Umalop pa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mumusun na to jasad na to. Mumusun na to walihan na to. Mumusun na to anak apo na to. Hapag mumus kabayaan sin Allah ta'ala. Inpuntukan niya magkasila sa hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم يا كريم أكرمنا فإنك أنت أكرم الأكرمين اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين